Dragi moji, veseli i zdravi bili. Danas započinjem jednu seriju videa u kojoj ću odgovarati na vaša pitanja. Prvo pitanje dolazi od jednog Josipa i on kaže: Pozdrav, kako rješavati famoznu knedlu u grlu koja ogorčava život svakodnevno? Dok jedem i pijem nema je, ali čim prestanem tu je. Kao što vidite, samo jedna rečenica, ali s kojih se da iščitati jako puno. Prvo, lokacija problema je grlo. Grlo je naš doticaj sa vanjskim svijetom. Kroz grlo se izražavamo, verbalno, pjesmom, povicima. Kroz grlo vičemo. Grlo je ono što sve one naše unutarnje osjećaje, riječi, priče, muzike izražava prema vani. To je mjesto naše komunikacije i to su vrata našeg unutarnjeg svijeta prema vanjskom svijetu. Ukoliko u bilo kojem trenutku u životu, nije to moralo biti stalno, ali moglo je i biti, znači ukoliko u bilo kojem trenutku u životu niste imali mogućnosti i načina da se izrazite, ukoliko ste se zbog bilo kojih razloga bojali izraziti, kazati nešto, možda niste smjeli, niste znali kako, niste smjeli jer vam je neko branio, niste željeli jer ste se bojali reakcije okoline, poruge, bilo čega. Sve te izgovorene riječi, emocije, priče u vama, sve je to ostalo. I sada se može reflektirati, manifestirati kao jedna knedla u grlu. Kao nešto što nije izašlo vani. Zbog svega navedenog što sam kazala, problemi sa grlom mogu ukazivati na teškoće u komunikaciji s ljudima, nerazumijevanje, zadršku, strah, tugu, beznađe, frustraciju, emocije niskog samopouzdanja, sumnju u sebe, nesporazume s okolinom i mnogo drugih stvari. Upravo zbog toga što to naše grlo u tom trenutku se nije otvorilo i nije reklo sve ono što je unutar nas. Znači, grlo je jedna važna lokacija na tijelu, jedno važno mjesto, međutim i pored toga, zbog toga tu ima puno simptoma, puno problema, ali i pored toga meni je upala u oko jedna riječ koju kažete famozna knedla u grlu. To mi ukazuje da ste vjerojatno čitali, proučavali o tim knedlama, o postotku možda koje određena populacija s nekim dijagnozama ima i tako dalje. To nikad nije dobro, jer možda i nekakve manje simptome koje imamo, koji se pojavljuju rjeđe, nisu toliko intenzivni, nisu toliko jaki, ali kad čitamo o njima, kad se zabavljamo s time, kad pustimo svome mozgu na volju i onda on sklapa različite priče o svemu tome skupa, ti naši simptomi se povećavaju. Jer mi smo ogledalo svijeta oko nas. Što god vidimo, mi to reflektiramo i mi to radimo. Tako rade djeca kad gledaju roditelje, bilo posvojene, bilo biološke. Ako roditelja boli glava, dijete će vjerojatno u nekakvoj kasnijoj dobi pokazivati, imati simptome glavobolje u bilo kakvom problemu. Čim se nešto dogodi, glava. Tako i kod vas, ako previše čitate o tim simptomima, onda to za vas postaje famozna knedla u grlu, jer se poistovjećujete sa svim tim ljudima koji imaju. Ta knedla u grlu je vaša knedla u grlu. To je vaš simptom koji vama govori da je ostalo vjerojatno nešto neizrečenoga u životu. To je na neki način i poruka da nešto možda treba promijeniti u životu. Ono što vam ogorčava život svakodnevno, da treba ukloniti, promijeniti, maknuti na bilo koji način, prilagoditi vašem životu. To je znači što se toga tiče. Nadalje, kažete da vam ogorčava život. Već sam nešto rekla o tome, međutim,
pitajte se tko ili što vam ogorčava život. Što je to? Što vam inače ogorčava život? Ne knedla, nego ono na što vam knedla ukazuje. Pokušajte to promijeniti. Pokušajte to prilagoditi svom životu. Konačno kažete da knedla nestaje kad jedete i pijete. Ja ovdje samo mogu zaključiti da vi imate jako dobre linkove na hranu, da kad su vam davali hranu u životu, to je bio neko ko vas je jako volio i uvijek je sa hranom bila servirana ljubav. I sada vi osjećate knedlu cijeli dan, ali kad trebate jesti i pit, knedla nestaje jer vi se počinjete osjećati ugodno. Jedete i vaš mozak se direktno vraća u sve one situacije kad ste sa tim jelom dobivali ljubav. I zato dok je hrana tu, nema knedle. To nije tako za svakoga, naravno, jer nemaju svi jednake linkove na hranu. Znači, neće svako reagirati dobro na hranu kao što ćete vi. Vi dok jedete, vama je dobro. Jer vam je uvijek bilo dobro kad ste jeli, kad ste bili mali. I naravno, tu sad dolazi do izmjene. Ne osjećate knedlu samo dok jedete. Kad prestanete jest, knedla se vraća, poruka se vraća, poziv u pomoć se ponavlja, treba nešto promijeniti, treba makniti ovo što ti ogorčava život, treba nešto modificirati u životu. I predlažem da pokušate i takav jedan dio odraditi, a ono što ću vam ja sada kazati, to je kako metodom koju ja radim sa svojim klijentima, kako odraditi na sebi. Znači, u ovoj metodi ne morate znati odakle dolazi vaš problem, dovoljno da znate da ga imate. Znači, primijetite tu knedlu, primijetite koliko je velika, koliko vam smeta, način na koji vam smeta, možda ta knedla ima nekakvu boju, možda, ne znam, je li oštra, je li šeta, kako je da je, primijetite to i onda maknite misli na nešto lijepo, bilo što. A bilo kakvu lijepu sliku, bilo kakvo lijepo sjećanje, prestanite misliti o knedli, osjetite sve prste na čelu i kažite otpuštam. Otpuštam. Otpuštam sada ovu knedlu, otpuštam. Otpuštam. Tapkajte onoliko brzo, onoliko jako, onoliko dugo, koliko vam odgovara. Znači imate 4 točke između očiju, poslije pošicama, ispod oka i ključna kost. Otpuštam. Otpuštam. Uhvatite se za zglob ruke, udahnite duboko. Mir. I to je to. I onda ponovite. Primijetite šta je sa vašom knedlom. Je li manja? Je li lakše? Je li vam možda pala na pamet neka priča? Neko sjećanje? Nešto što vam se dogodilo, a što bi možda mogli povezati sa knedlom? Šta se događa? Primijetite. Počnite misliti na nešto drugo. Baloni lete u nebo. Pješčana plaža. Otpuštam. 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 Budite uporni. Udahnite duboko. Mir. Ponovite to onoliko puta koliko treba, dok vam se god knedla ne ukloni. To može biti i u nekoliko navrata, ne samo u jednom. Ne znam, ali ako ste uporni, riješit ćete to. Bez obzira koliko ova metoda nekome može izgledati jako jednostavna i čudna, ali ona ima svoje uporište u neuroznanosti. To je metoda koja se koristi već jako, jako dugo i ovo što ja sad radim, to je samo jedna možda najnapredniji modalitet te metode. Tako da nije to ništa novo, nije to ništa čudno, a vjerujte da jako pomaže. Budite uporni. Javite mi se da li vam je ovo bilo korisno, da li vam je ovo bilo djelotvorno i ne zaboravite raditi na sebi. Vi ste svoj najvažniji projekt. Toliko od mene. Lijepi pozdrav svima. Postavljajte pitanja u moj inbox. Tu sam.